ريزو سلاف تماشاوان الهجا ديالوغا كردي وسبروجا ملت كرد روجاوای کردستان و دابین کرنا مافوی د سوریا نودا روجاوا خلق روجاوای کردستان چاون وانجی لعالی سیاسی نه تایبتی دیالوگ کردی یا قدوه داویدا دست بکربو دا کو ورن پاراستن د سوریا سبروجا د مافین وان لسر و مجاره و هند پرسندن هم هفیینه که تایبت شقامشلو لقال انور مسلم هفسروک پارتیا یکتیا دموکراتیک پیاده پیشکش دکن بخیر هاتی و هفیینه برز انور مسلم و شوته کی درج د دیالوگ در باز کر و گلک تش چاره سر کردن تایبتی دوار سیاسی ده یعنی و نرینه که هفبش آفراند نهاجی امریکی به خود مجولن و گوهستان دستلات الامریکا های سر سال نل ورند چنتن یعنی و دم و در باز کریم و نگیش نه و آسته هم خواب بکارم دیالوگ خبر دوام بکن این اون بند امریکا مانه يعني هلبت امكان در باز کن به هفرا دیالوگ کن بردوام بکن لی دسپیک کو وقتی کو دیالوگ خاطر چکرن لسر اساسی دناف بر نونر امریکا و هزا سوریا دموکراتیک اف دیالوگ هاتن چکرن و ما قناغ کی گرینگ د اصلا كده در باز کرو یاد دیان سیامین جبر کو هناك هلبجارتن و گهارتن دهاتن چکرن د اصلا اکوالیسیون و امریکا و تایبت جبرويجي يعني دم پیش یان نونرن هزا سوریا دموکراتیک یان جی امریکا اگر دعوت بشنه و ام حاضر بن لی تاوی و هولدان ما و هبن کو ام دم پیش ام دست پی بکن يعني بالي وضع هي بلان هي اگر کو امریکی خود مجول بن هین دریج بکه هون هول بدن پیوندی بانی دن را بکن کن دیالوگ بردام يعني اشتكي يعني جديد جمع هي يعني جبر کو دیالوگ گرینگ نشبو ما و جبوی توای خلق ما جبو ویجی هولدان ما و هبن يعني اگر کو نونر امریکا نه حاضر بن اما هولدان خو بدن دریه هزا سوریا دموکراتیک و یانجی مباشر اما کان بن هن با دیالوگ کنن دست پی بکن باشه افق سال در وسط روجاوی کردستان یعنی کرد نل سرهبون عالی سیاسی نل سرهبون دوی دمه دا گرینگی و دیالوگ چیه باوریه و پیچیه یعنی اون خواهد چه نامه بدن نافخوی سوری لسر آستا ناف حریمی ناف دولتی یعنی اون خواهد چه بیشن بریه و دیالوگه و چه نامه بدن نه هر کس زانه که دندر رجلات ناوین دا لوازی گله یعنی چل سوریه چل عراق چل مصر چل لبنان يعني يجبو يجي يعني جرس ام خاشك كان بن فيروشي شيرو بكن يعني بيوستي هيا كو اف ديالوج بس هري سري يعني جبر جالي كرد دندر روج افادا جالك ايشيدي انا بشتي عفرين داگر بو سرکانی گریس پی گلک کوچبریات چیکرن گلک تهدید هین لسر هرم هنه بیوسته کو اف دیالوگ هر سری يعني اف دیالوگ جی کو هر سری هلبت و انجام ارینی الجبوی پیکاتی دنجی چکو مالا کردی چقاسا نل سر هبه ورقاسا و زرار بده پیکاتی دن سوری دوا دهالی سوری دا يعني امکان بگن انجامی هگر سوری گیشت دموکراتیا که د سوری کی همو بشته دا بشتار بون و مالا کردی یعنی هلوستن لیوگرینا کردی تدا جی خواگرد اف جوی باندور بکه لدر دور جیرانن و لندر حرمه دا باشه و دوی بویرنا نوچه بون اوفیسین انا کسی هاتن شوتاندن دست بگید خودم شتاب پرسم وان بویران چه باندور لسر دیالوگه کر یعنی باندوره که نریدی سرناکه يعني او شوتاندن هلبت ارمانجا كي وجه هبو يعني شوتاندن اوفيسن هناك بارتيين انا كسي وهناك بارتيين بينا كيجي هاتن شوتاندن افا جلك جرينج يعني او شوتاندن هلبت مساجا كي خواهي او مساجي انه اف ديالوج برا نرن سري اجبو وجي جرس ام برحي مسؤوليتي نيزك ببن يعني هجر وا شوتاندن ارمانجا خوا ديالوج كان تبلهف بك جرس امجي وين رحي كون اف ديالوج جرس دمي نيز بسر كفن چقاسا بمینه چقاسا درنگ ببه و باندور کی نینی لسر روشه گیشتی بکه و گل زراره ببینه تابع پارتیین سیاسی زراره ببینه جار نصر راگهاندن ته گوتن هن عالی دبیجن اف کسی گو وا کاران راد بن شوتاندن دکن رخصتن نزیکی وانا آن هنه گروپ نزیکی پیادنه راستیه وچی برسوی و سوی که چیه یعنی ما خوابن گوتن گلک ته کرن ریوبریا خو سرجی دا خو یعنی دا انگو اف کسی کرنه و شوپاندن چه به لیکولین چه به دالین پارتین پینه که دا دالی مدا یعنی جی شرمزار کله وقت دبن آفتنا اتهاماتان یعنی ببختیان
بكن جالك قولاي يعني جرس ام في بيتر حاجه هبن يعني تشكو مصلحه كسيتياتنا مصلحه كيت ده هيكو اف ديالوج خراب بن دجمن انجالي كورت ايكو ناخذن انجشتنا كي فا ديالوج كان ده ارمانجي خدا هف جرتن تشبه اجبروي جرس بريكو ام فا ببختيان بابن ارمانجا كيت ده هي كي جان طرف زرار دبينه انا هال هرم ما اف تشويتين البته آسایش ولی کلیم بکه یعنی وک پارتین پیانکه و تشته شرمزار دکه و نه راسته بینه جبوه جی که ام چه قصه کانه بن گاونه بر و دیالوگین بر و داین ستاندن کردی ام بلز بکن ور قصه ام ریل پیش و تشتین شوتاندن یان جین تبلیغی که ورن چیکرن پیش رو جی ام دگر تزبیجی ند برجواندی ودایه و ند یا انا کسی داره و ند یا ملت کرده یعنی دکاوی برجواندی دجمنه گله کرد بله الآلی که دن تا گوتن دبیجن که کردین سوریه نه تنها پارتی نیام پارتی و پارتی کردن کردین سوریه نخودی بریار خانه کردین سوریه نگیش نوع آسته بریار خابستینه دن در سوریه دا دانستاندن نافخوا دا حتی نافخوای سوریه دا و نخودی بریارن راسته نه راسته يعني بركي ابو زيدا يعني وقت بين مبالغات يعني كرد سوري كانوا بون قابل مزن بافتانا پارتیان سیاسی کانو بون دبن سیوانا دا جی خواب گرتا یعنی چه دبن نه سیوانی پیانه که 25 پارتی هنه یعنی چه دبن سیوانا مجلس وطنی کردی چه دبن سیوانا ام بیشن در وایوان یعنی هی یعنی اینا بریاره کته گرتن جهندر روجاوات گرتن مصلحه روجاوات چه خواستن دهندر قامش لدا تگرتن جبر و گوتنه کدبن سر کی جان عالی به امن زانن لی جالی مدا جالی پنه کدا بریار کته گرتن جندر قامش لاته درکتن و برجواندی انگلی کرد اساس تگرتن عالی کردستان چه باندور خو سر عالی کردی ین روجاوای کردستان هنه یعنی دوی آسته دانه بس بو پشتگیریه لی اوج خوازن برجواندی خو نفر در باز کن نرو بمشین ته گوتن کد بیشن صدام این لحظاتن عالیین کردستانی پروبلم این خواهی در و پارچه کردستانی ایندن تین ناف روجاوای کردستان یعنی وک روجاوا تکلی خواب به همو پارتیین کردستانی راه های اف راستیا که امن کن جه دور کفن یعنی و پارتیین کردستانی بیتر هلوسته وان جبو دیالوگ کردی پیش گربون یعنی دخواستم سر کفن داخلانی کو درد کت چش با کرد چش با شور یعنی درد کتن انو املک هلک خلق روج آوانا الخيلك ديالوج كردي دينا اجبر ويجي ايماجي وك بارتيا بياده دندر بيانا كداجي تكلي ما كردستاني راه ليفانا معنى انه بارتيين كردستاني ومداخله بكن ونهلن فا هفدي تناوره تشكر ينجي انجام بگره اجبو اف ديالوج بپیشگیرین بارتيين كردستاني و امجي لسر ملي مدكوي وك بارتيين روج آوا دندر سوري دا هناك گاف باون كجبو خواستکن کردستانی جبو یکبونه و هیوی ما یعنی روجاوا بیتر وک سیوانه کی کنگره نتویجی پیش روجی ام خباط ایوه بکن هگر دیالوگا کردی لروجاوا سرکت جبو کنگره کی نتوی ام دیزا تکوشیم بکن که ام کانه بنوی ملتی به پایکاتین هرم را ام کانه به هفرا به بریاری کی راست بپاریز باشه هون چت خوازن جوان عالیین کردستانی لباکوری کردستانی لباشوی کردستانی بهتر تیکلداری روجاوای کردستانی نه یعنی تشتی هون جی نرازی یان ضرر دیگینه و یان باندوره که نرینی لسروات که هون چه نرازی نه عالیین کردستانی یعنی نها هنک بویر چه دبن تو بخوازی نخوازی تپیدیشی نها چه بویر دبن یعنی بویر اختلاف یعنی جنیرین نه وکهون داستا کردستانی دا امپیدیشن چه قصد دبی برابه چه پرسکریک دبی برابه دبی دیالوگ کن چهار سر ببه ام بدهان سالان مدیتن یعنی تبلیغی که هات شکرن آستا 100 سال بیستان دا کبرا کجی هات شکرن ام پی ایشیان یعنی چه کرده روج آوا بی چه کرده باکر بی چه باشور بی ام پی دیشن یعنی ام نخوازن زرار وره کچو خورتن ما ام نخوازن خون وره رجاندن اجبو هزین کردستانی هیویا مجیوان هیا که پرسکریک خواب به دیالوگ چهار سر بکن و چه پیشگیری وان جبوی روج آواجی هبه جبوی چهار سری پرسکریک سوری و کرجی ناوا جی خواب بگرن او جی کیف خاشی به لجم کردن می روج آوا باشه چه تا گوهرتن کلی صرف خراب کردن پیوندی کردستانی کار دکه ام بودن بیره خود دم شرک کوانی دا هدف الالی با کردستان تقصیر نکرو خدمت که مزنج کوانی رو پیشکش کرد هر وها پارتین باشوری کردستان وانجی پیش مرگشاندن یعنی سال 2015 حتی نه چه تا گوهرتن حتی گفت پیوندیانا هنه کی ندوه آستال گوری داخوازه ملتانه
يعني بباوري من بنيرنا من 6 ساله 21 كان و تایبەت 2021 هناك دەستکەفتیان که کرد دەستخۆخین هەنە چل باشووری کورسانێ چل ڕۆژ ئاوا ینی هەنێک ئالی دخوازن وا تەبلە هەڤینا چێکن یعنی تشتێک کۆبانی چێ بوو هەر کەس جی کێف خۆشیک به سەدان پێشمەرگە گاوە هاتن کۆبانی بحەزاران ملەتێ باکوور وەختێ چەمبەر چێکرد لەسەر سینۆرێ دلسەر ئاخە کۆبانی gelek شەهید هاتن چێکردن چوار پارچێن کوردستانê ew hêviyekî ku yekbûnek hat çêkirin hêviyekî ku nû pirsgirêkên Kurd îna bi diyalog û bi destekdayînê bi hev re çareser dibin yanî ji ber wê mero tenê li xwe vegere yanî car caran bifikire yanî bercewendiyê kê ye ku ev defleheviyê tê çêkirin bercewendiyê kê ku xûn ji her du aliyan werê rijandin ev destkeftiyên li başûr gava ku bikeve zirarê yan jî tehdîdek ser hebe ez bawer nakim Kurd wê kêf xweş bibin li Kurd dibin birav bin roj ava dixwaze destkeftiyên li başûrê Kurdistanê werên parastin û aynî wextê jî Kurdên her sê parçan jî ku ev destkeftiyên ku roj ava hatî çêkirin aynî kêfê wan xweş bê ji bo wê em bifikirin bercewendiyê kîjan alî ya hikûmeta herêma rojhilata navîn bi taybet yani na hikûmeta AKP gelek hewildan dê ku vê tevleheviyê çêkir ji bo geres em hacê hebin dijminê gelwan pirin ev pîlanên ku tê çêkirin mero hacê hebe û çi qas dibe birav bê em car gedin dubare dikin bi dayîn standinê bi hîwarê em pirsgirêkan çareser bin باش em werin ser navxeya Sûriyê peywendiyên we û hikûmeta Sûriyê diyaloga û hikûmeta Sûriyê vê dema da wî de Huseyne Şaban şêwirmenda Serokê Sûriyê gotibû ku rêkeftinek navbera we de çêbûye hûnin yan qesede yan gotî ew şandê gohatî ne di wê astê de bû nikaribûn îmze bikirin rêkeftin ev çi qasî rast e û peywendiyên we çi astê de ne hene tune ne يعني وەک سیاسەتا me ji 2011 vir da me dixwast ku pirsgirêkên Sûrî bi Sûrî çareser bibe yanî bê rêbazên eskerî lê me xabin yanî hem hikûmeta Sûrî rejîma Beas hem jî opozisyon xwastin vê pirsgirêkê bikin eskerî yanî tevî wê heta roja hîro em ji diyalogê re vekirîne lê ê ku niha diyalogan bi rêva dibe hêza Meclisa Sûriya Demokratek mesede û rêveberiya xweser e yanî tabi em jî cî xwe dibin wa sîwana da digirin lê gor melûmatê me gor agahî me ev têkiliyanan a sekinîne demeke mezin e nêzîkî salekê bîtir e diyalog bi rejîmê re hatin sekinandin ji ber ku ew ceddiyeta li cem rejîmê tune yanî behsa mafê gelan nake behsa pirsgirêkê heyî yanî aloziyek li Sûriya hatî çêkirin çima çareser nake yanî nîrina wî proja wî ji bo Sûriya pêşerojê tune yanî tenê darê tê li dor hinek xalên em bêjin qanûnên sed û heftan ra darê tê xalên girêdayî şaredariyan yanî ê me nîrnê me dibe em li hev bikin li merkeziya Sûrî ne navendî bê belkî hinek beş em muxtelifin lê bi diyalog em çareser bikin lê ya giştî pirsgirêka doza Kurdî dibe çareser bibe her wiha pirsgirêkên hindir Sûrî da çi hebe em pê menîne bi mesela Ereban meselê Türkmanan Suryanan çi hebe em wê jî menîne em dixwazin distûrekî ku hemû beşên Sûrî bi hev re beşdar bibin bikin distûrekî demokrat ê hemû pêk hatiyan باش destpêka krîza Sûriyê da sala 2012 yani hikûmet ji deverên Kurdî bixwe vekşiya bêşer rêkeftin navbera we de hebû çi bû wê demê yanî ti problem te nebû niha çi hatê guhertina hikûmetê xîtabê xwe li ser we zimanî xwe tund kiriye yanî çi hatê guhertina dibêjin bidin min wê demê we tiştek gotibû behs kiribû yanî hûn jî wekî partiyeke siyasî em bêjin wekî Amûd Feqerê ev hêzê ku çêbûyî wekî bingeh bûn jî re yanî يعني ما خابن او ذهنيتها تبحثت كي 2012 وباشتك عين ذهنيتها كافنا يعني شيستو سيان دو بردهم كريه حتى روجا هيرو يعني رجيم بحث قبل ناكي كيماي هيا قبل ناكي كو هناك بيكاتي لسر سوري جيان دكن دروي ام بين بيكاتين عرب دروي ام بيجن حزب البعث قالك بيكاتي هنا انا سوريان لسرفي اخر بحزاران سالان جيان دكن كرد بحزاران سالان جيان دكن يعني عرب بحزاران سالان جيان دكن يعني جبوه رژیم بعث تم مخيله ويدا چا بريد 2011 وسازي خوي هولكاري واستخباراتان بين ديزل هرمه نما اینا او دولت اینا برنگ خوي كملت بپاريزه نما سال 2012 نكم ملت بپارستا يعني نها نكانه بپاريزه نها هيريشن كوتين سر عين عيسى يعني ارتشا سوريا چما برسيف ناده يعني خويا لكوباني ل همو دوران ه لتويوه
تدنيري هيرشين دولتها تركو وشتين كوبيدا جريداي هيرشتك حكومتها تركي بيد حكومتها سوري بيدنجا ارتشا سوري بيدنجا اوات خويات كي سال 2012 جي خمساري نيزكا مساله دبو ودخازي نهاجي خمسار ببه اجبروا ديالوج ما دندر سوريا ديمقراطيك مجلس سوريا ديمقراطيك دا يعني او ديالوج غورنيرنا من هاتن سكناندن هاجر جديتك الجمع حكومتها سوريا هبه اما امجيرا وكيلنا جبوي برسكريكا سوري چقاسا داوي ببه امجيرا وكيلنا يعني باش جبو مافین کردان و چاره سرکرنا پرسا کرد جار جاران تیب گوتن دویژن پیاده پروژه خوانن نتوی کردیه یعنی پروگرام ودا بیرو باوری ودا مافین کردان چنه و دبل سوری چاو نا گله کرد لسر و آخر دیروکیان دجی يعني اف ما في گلیجی هيا دهندر دستور دا تثبیت بک يعني ما خابن يعني او قلتن كو بارتيا ما لما في كردان خودي درنا نا ندجي خاطر يعني اما بركي ام بحثا ديمقراط دكن بحثا سيستمكي ام نمركزي دكن بحثا بيكاتيان دكن چكو گاوا كو دستوركي ديمقراط وري چكرن و ما في گل كردي وري باراستنا ما في گل كرد و گلك اللي سر اخ خو جيان دك بزمان خو بشارستانيا خو بديروك خو ويجي بشتار كريا بهبونا سوري يعني عيني وقته قال سريان هي يعني قال سريان ايكو بحزارن سالان سرفي اخي جيان كري عرب هي ام بحثا ديمقراطيه سوري دكن قاوا ديمقراطيه سوري وري تشكرن او دستور وري رونشكاندن وهمو بشين سوري تدا بشتار ببن هلبت ما في قال كردي وري باراستنا هبونا قال كرد تدا وري باراستنا او بريارن شوفيني كو صالح 66 دركتي حتى هفته و سه و درباس بیا و کرد انکار کرنه گرس اوجی دندر دستور دا وقت بریاره کی چاوا وره چاره سر کرن گرس اوجی وره نقاش کرن اموارن سر آستا نافهریمی کسی کو یعنی پرسگریک نابرا غیر رهبری دا پارتی و دا هی ترکیه رایه پیش ده 2015 پیوندی گلکی باش بون درین خوی سینوری وکر بون ترکیه بازرگانی حتی هبون نابرا روجاوا ترکیه با کردستان دا پیوندی خرابون هون نافکرن هون ضررمندین زیادتر بونجی اونجا را کدن سر کار بکن پیوندی هم باش بکن آن آسایی بکن بکیمانی جوسا باشتر بهنه که راحت به گف و تهدید کیم ببن نه مثلا که کردان هست دبی که هگر نت نیه صافی به نت صافی بن حرتش شوی هری سری نه دولت ترک ما خابن تم چاوه کی دجمناتی لوی گلی دنیره یعنی وقت فوبیا کی کردی هست کرد دخوازن تبلیغی چه کرد دخوازن ولاد پارچه بکن سروی اساسی عفرین داگر کردن سروی اساسی کوچبری ها چه کردن سروی اساسی ایرش خال تلبیاد و سرکانی و سروی اساسی نه ایرش خال سر عین عیسی هایی یعنی اف شد خواسته که بیاد بالنابه انه والله تهدیدك لسر امن ما هي لهما نيرنامه وقت بارتيا پیاده همو دولت جيران سوري ام تخازن ديالوج ما بوان را باش به لسر اساسه کی ما في گله کرد ما في گله سوري و چه گله هن لسر اخا سوري وره پاراستر يعني انا اگر دولت تركي مثلا عفرين و جدورن سوري پاشتا بکشه و مسئله سیاست خواهی دجمناتی لهمبر گل کرد و لهمبر گل سوری بگوهره هلبت ام جیر حاضرن يعني ام دخوازن امو گل ترکی ام به هزار سالا ما به هفرا جیان کری لی مخابن انظیمه هاتنه سیستم هاتنه سر حکم بچاوه کی تم کیمایی لگلان دنیره افجی نراسته جبوه هگر اف نیرین وره گوهارتن اما ام دیالوگ را و آشتی راجی و هگر تشتین سر ملی ما بکه جبو آشتی لکر وره خواستن چی ام ویجی امکان ببن آلی کار خواندن وی سیاسیش بویرین کل دوار رشید بن پیوندی ترکیه به امریکا را اروپا را سر آستان نافهریمی اقلیمی یعنی اون دیبینن برجوادی کردان دا به وجود چه آنجی گف زیاده تر سر کردان حتی نه یعنی گف هنه مروی راست بیشه گف سر کردان و سر توایی هرمه هیا یعنی اطلب عزاز باب يعني هرمين كردان عفرين جريسفي تلابت يعني هين جف هاي ليه جبوكو اف جفان ورن ساكناندن بيوستا تشكي هناك هولدان ما يك كردي بهر سر ياد ديانجي سيستما سوري نظام بعش درست افجي انا باركي خرابه يعني وياد ديان دولتين هاني كل سر اخا سوري هنا يعني جرس افجي انا وقت برياره 25 با آلیکی راست با هواکی راست همون کس بشتار ببن جبوك برسكريك خلاص كن هاجر ولو تشي ببه وقف كين ببن ودولة تركي جي وك تشاو جير حدك جرس وري داني يعني برسكريك سوري بمليون انسان كوتش بربيا بشرط چهار سرنابه بديالوج وبالتفليبون هزن نافنتوي جبو بريار سوري
باشه سر آستان ناودولتی کسی که پشتگیری روجاوای کردستان کن آن ریوبری خسر آن هنز سوریه دموکراتیک سری دا امریکا امریکا جی گوهرتن که گرین چید به سری ساله دستلات گوهرتن استافک نوته هون چه آمده کاری خود کنج بو پیشوازی کرنا و ریوبری دان استاندنا لگلوه خواه پی بدن ناس کرن جبو تیخن برجواندی روجاوای کردستان به پیوندی يعني امو دولة امريكا لروجافا درين هذا سوريا ديمقراطيك خسريا ديمقراطيك الهمبر داعش وكواليسيون هات تكلي هات شيكرن يعني انها بشتي او هالبجارتني كل امريكا هات شيكرن وجوهارتنين هات شيكرن هذه ما يكو قيم امريكي قيم ديمقراطي قيم ما في مروفان كتشاو دستور امريكا ده هي ام دخلتن لسر وجلات النافين وبتايبت لسر خلقين كرد بيك بينه يعني تشتي كل روج افات تشي دبي وتشتي روجلات النافين لسر كردان تشي دبي براستي مروجا ورا غمگين دبي يعني جارنا دبي چما بيدنگيه اجبروي هيفي مهنا كسياسات امريكا بكافي دبي وارده وكان بقيم الجمان هنا دناف روجلات النافين داجي وبتايبت لسر كردان جي بيك بينه يعني نرينا وند فيجن واش وقت بيش بيني يعني وند فيجن و اب اداره انها بسر حكمه برجوانديه وضع يا كردان ده كردن روجاوي كردستان لا اون ورا ديمقراط يعني نقول برنامج بريز بايدن عند بري هالبجارتين يعني دخاس برسكريكي هي الرجلات النافين تو بتايبات جبو كردان برنامج ويهبو يعني ام دبين نقول برنامج وي انتخابي هالبجارتين بيك بينه وروشين قال كرد لهرمي باش ببي باشه تشتكي دني بالكيش امريكا بشتغيري روجاوي كردستان هزين سوريا ديمقراطيك تشار اللي داعش ذكر وبردوام خواست دور عالی سیاسی بده پشتگیری سیاسی یعنی بو تفسیری خودشیه شروعی خودشیه که امریکا پشتگیری وی سیاسی ناکه کوم بچند کنگره ناف دولتی دا این تایبت کریز سوری دا باشتر بن با کی ژنو يعني انها داين ستاندن هذا سوريا الديمقراطيك وكواليسيون وامريكا صار اساسي داعش يعني رقصنا داعش يعني انها ريفابريا خسرجي هي 5 مليون انسان لفي هرمي شي عندكن ديالوجي كوتين تشيكرن انام نتاوي وبتايبت جنيف يعني بيوستا كو اف ريفابريا يعني اف نونرن في هرمي 5 مليون انسان تداجي عندك وحفت إدارنا يعني طبخايا دير زور الرقاي ممجة هريما فراتي هريما ام بيجن شهبة وهريما جزيرة يعني بيوستا كتابي ببن ليه ما خابن حتى رو جاهيرو ابنو ناري نواكا سان تافي نبين بس كريكي سوري چارستر نبي كو همو آلين تافي نبن همون آلين سوري تافي نبن آليا كي تدوري خيني او برسكريك چارستر نبي جبوه جنيف جرس همو آلیان تابع بکه و دسری دا باکر رجلات سوری که اگر ام نه تابع بن برسکری که سوری چهار سر نابه لی ام هولدان بدن درین ام به کوالیسیون را درین دیالوگ دیپلماسی خسریات دموکراتیک دا که ام ببن جزءک پارچاک ج چهار سری برسکری که سوری پاراستنا ملت کرد لروجاوای کردستان گارانتی خو ماین امریکای هزین روسی جل ودره هنه بالاونه پشتی سالا بوری شر سرکانی ایریشال سروه و گرسپی يعني جارانتي تاني موافق كردان وماينا كردان لفان دوران ماينا امريكا دا غريداينه يعني مثلا هزن نابنتاويين ايكو هي لسر اخا سوري ديالوكا كرديه يعني ام تشقصا ديالوكا كردي بسرخين ورقصا خطري امكان كيم بكن يعني تشقصا كرد بارچا بن ورقصا خطري جي بردامه هلبت هبونا امريكا هبونا روسيا ام بخازن خازن دند سوري دا چهار سري و بدستي هز الناونتاوي يعني هز قالك هز السر اخا سوري تشيبون اجبروا هيفي مهنا كو ام هم كرد ام كانوا بن ديالوجي خاب سرخين ياد ديانجين هز الناونتاوي اي مزن سري امريكا وروسيا دي كو اوجي جبو چهار سري سياسي يا سوري ام تدا بارچافون يعني اوا هيفي خلق جوا بارتي سياسي آلي سياسي وجهاز ناف دولتي جي اوا كوارم باراستن خوازم ام فيها فيني برسك الصوفت شتا بكم قالك هست بيجن بياده تشتكي كردي نافي ودتنا نن ناسنامه خوي نتوي دياره چ نتوا ونجي ناسنامه خوي اجتماعي والكيجان ولاتيه حزب الاتحاد الديمقراطي بارتي كتيه ديمقراطيك الكورج كي كاس نزانه چ بيجي بله يعني باشه برسكي باشه نا بارتي كتيه ديمقراطيك بياده يعني هو يك دبي كرد
لا ما نمعنا يعني ام بيجن تركز بك انها سريان جناب مدهنا انها عرب جناب مدهنا بروجاكي ما ديمقراط هيا بروجاكي ما يجيبوا تواي سوريا هيا يعني ام وقت بارتياكي السوري ام دخازن رولكي ما زنبليزن همو بشي هي يعني بيكو ام بيجن وات تاني خاص بكردان اب هيا جبو كردان جبو سريان جبو عربان يعني جبروا امي تكوشيني خل سروي مبادئ خبكن يعني مبادئ ما جبوي مروفاهينه ذات حركه زانه جار ندبین زمان قومیت چی زیده نمای امج راست دبینن یعنی هر کس به قومی من اوج پرسکده که لی ام هبونا رنگان ام بپاريزن يعني گلی کرد هبونه که خواهی به هزاران سالان هی ام چاوا بپاريزن لکه ما سریان چه لکه ما عرب هی ام به هفرا کانن در نیو پروگرام پارتی دا چاوا کانه بن و هبونا بپاريزن مجبوه از بهم تشکیل لسر ما پر عائلا لديزا أذربيجان بارتيا يكاتيا ديمقراطيك بده نافكي كردي. گلکی سپاس انور مسلم هفسروک پارتیا یکتیا دموکراتیک پیاده که تفه پیوینه دمیوانه ما بی گلکی سپاس. زور سپاس بوجه. هر وها گلکی سپاس بوجه تماشاوان نیجا کن حتی نهار گل مبون دوه پیوینه دا کمش قامش لو پیشکش کرد حتی دم کدن بمین نواخیر و خشیده دم باش.